Krizno restrukturiranje kompanija bila je jedna od tema konferencije Korporativno restrukturiranje. Govorilo se o zanimljivim i zahtjevnim slučajevima restrukturiranja, primjerice Adriatica Neta i HG Spota. Više pogledajte u prilogu. Za uspješno restrukturiranje kompanije ključna je promjena poslovnog modela i dobra komunikacija unutar kompanije i izvan nje, kaže Boris Teški, predsjednik uprave Adriatica Neta. Kada se najveći hrvatski tur operator našao u bezizlaznoj situaciji i bez strategije razvoja, trebalo je ponovo izgraditi povjerenje bazirano na potencijalu kompanije. Mi smo najveći dio svojih obaveza poslovnih riješili, uspjeli smo sačuvati biznis, u nekim segmentima smo ga dodatno razvili i u ovom trenutku drugi krug dokapitalizacije je zapravo ključan korak osiguravanja razvoja kompanije i cijelog projekta Adriatike. Za dobro restrukturiranje treba uzeti u obzir sve individualne značajke tvrtke i potencirati njene dobre strane, kaže Hrvoje Prpić iz HG Spota. Bilo je više tih poteza naravno koje je trebalo odraditi, od smanjivanja količine radne snage, poboljšanja procesa, poboljšanja likvidnosti, određivanja asortimana. Kompletni svi procesi su ispočetka napravljeni od servisa do prodaje, do nabave, tako da u svaki proces je detaljno ulaženo. Na jednodnevnoj konferenciji u Zagrebu govorilo se i o restrukturiranju državnih tvrtki, novim trendovima u restrukturiranju te regionalnim iskustvima.